ኦርቶዶክስ የአማራ ሃይማኖት ናት ብሎ የደመደሙ ሰዎች አሉ። ኦርቶዶክስ አመንታ አማራ ሚት በሃይማኖት ቀልድ የለም። ሃይማኖት እንደ አይናችን የምናያት አንድ ሰዎች የኦርቶዶክስን እምነት ወይም የኦርቶዶክስን ሃይማኖት በቀጥታ ከአማራው ጋራ ለጥፎ ኦርቶዶክስ የአማራ ሃይማኖት ናት ብሎ የደመደሙ ሰዎች አሉ። አይደለም፣ አትሳሳቱ። ኦርቶዶክስ የአማራ ሃይማኖት አይደለችም። የሀገራችን መጥፎ ፖለቲካ ነው ይሄ። ይህችን ሃይማኖት የመሰረታት የቆረቆራት ራሱ ክርስቶስ እንጂ አማራ አይደለም። ልክ እንደ ኦሮሚያው ልክ እንደ ደቡቡ አንድ የአማራ ተወላጅ አማራ ክልል ቤተክርስቲያን ሄዶ ነው ስርዓተ ጥምቀት የሚቀበለው። አያስኬድም እንዲህ አይነቱ ፍልስፍና። ይሄ የወረደ የወደቀ አስተሳሰብ ነው። እኛ ስንጠመቅ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አይተባችንን አንበጥስም በማለት ክርስትናዬን ትቼ ክርስቶስን ትቼ አልሄድም በማለት ኦርቶዶክሲን አመንታ አማራ ሚት መቃባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኪቸ ጀነቱ ጩበምነ መሌ አማራ ተውዳፍ ዮኪ ጉራጌ ተውዳፍ ዮኪን ሞ ኦሮሙማ ኬኛ ገዲሱዳፍ ጀነሜቴን ጩበም ሁበዳ ኬሰቱ ደርገጎን ረኪነ ጉዳኖፍ ኬሳ ቀብ አስት ተጃጅላ መነ ዋቀዮት አስትን ፋርፈት ጋበሲ ባቴሞ መጋለጌ አችሙን ጅጅረምቴ ለመብራታት ይንተው አመንቲን ከን ሰሚራት ሲያስኒ ከን ብየለፋት ሲያስኒ ልቡ ከን ፈይሶ ቦሌሰኮ ወሪ ሲያሳ ገጌሰን ደኑን ኢሳኒ ብዮት ገዲ ደቢያኒሩ ኢሰኒ ደመኒሩ ጃራ ለመሰዲ ድሮ ወሪ ጅራን አረ ደቢያኒ ብየ ከነ አቦሙን ደንዳን ኢሰን ደመን አማናፋቲ ሲትጅራ ኬሰቱ በረከነ ኬሰት ሁበዳ ደርገጎን ብሎንኮ hindogoggorina addunyaa wajjin irraafamina barachuu jechuun mormi kan namaa kenname asis garagalanii ilaaluuf malee kallattiidhaan deemuuf yoo ta'e immoo gaariinuu gaadha. Gaariin akka inni duubaa fuulduratti hin jenne ija isaa fuuldura akkas godhuuf mi jira biyya kana. Yoo asii fasilaale rakkoo fidaa jechaadha, wareeruu danda'a jechaadha. Ati gaarii miti nama Kiristoosiin kan uumamte mucaa namaatiin. Kanaaf ati naannoftee kitaabolee ilaaluudhaan kitaabolee dubbisuudhaan waa'ee amantaa kee akka sirriitti gadi fageenyaan hubattu macaafni qulqulluu siif barraa'eera obboleessa koo obboleettii koo. Kanaaf waa'ee amantaa irratti qoosaan hin jiru. Ortodoksiin kan eenyuuti yoo jettan kan ijoollee Addaam maraati malee Raashiyaa ta'anii ortodoksonni jiru. Biyya alaa keessoo baatanii ilaaltan. Kiristaanonni Raashiyaan jiru, kiristaanonni Arman jiru, kiristaanonni Gibxii Kooptikiin jiru. Kiristaanonni Eertiraa jiru, kiristaanonni danuun isaanii jiru. Maarree kun hundumtu Amaara jechaadha miti siyaasa biyya keenyaati kun. Namoonni biyya keenyaa tokko tokko miidiyaa irra ba'anii ortodoksii